Lo mjida lokudala engilandela ngazi ukuthi sithini ngaye. Mfethu yini sithini kade ungilandela? Ufunani? Ufunani? Hayi, lento izamayo nje mfana wami uzama kumuntu orongi. Hawu. Kunini engilandela lo sihlama lo? Siyabingelela ingane zakwethu, siyacela uma uqala ukungena kuleli khasi lethu wenza ubulungisa ucofa subscribe button kule channel yethu Umgosi. Hey wengane zakwethu-ke owesifazane ahamba edrobheni ekhombisa ukungaphephi. Uthi-ke kade owesilisa elokhu nje emlandela ngemumva, uma ebuka ikhamera noma eqalaza emumva uyabona ukuthi uyamlandela. Useyajika-ke uyambuza ukuthi mfethu kade ungilandela kahle kahle zikhiphani. Kusho ukuthi-ke lo wesifazane wazi isizotha, useyamtshela-ke lo wesifazane ukuthi hey, ungangilandeli kanje. Yabo, so ngane zakwethu-ke lokhu-ke kuzama ukusiza nabanye abantu abathanda i-content, ukuthanda ukushutha ey'tolo zokudla, ukuthanda ukushutha wenza ama-vlog video, mhlambe uyahamba emgaqweni uyashutha ngane zakwethu, kanti omunye usebona ifoni akangakuhlwitha yona ngoba ngokwenhloso lo njengoba emlandela eduze ufuna ukumhlwitha ifoni bese eyabaleka. Mina-ke nawe besingahlangana kwi-comment section sizwe uvo lwakho ukuthi wena uthini ngalolu daba. Ungakhohlwa ukucofa subscribe button kule channel yethu Umgosi Danko. Asiphinde sihlangane nawe ividiyo elandelayo. Danko, bye.